ZPM Party Nomination Committee in Kumina MLA in Than Lowom Tura, South Tuipui bialah and party candidate tan footballer Cholta, Jeje-a pek lua fanai and ruat. Rural Lai Party lam anin 6 hoite ni lo chuan Jeje hian bial tu MLA nilai Minister Dr. Arlal Thangliana a king don ani. ZPM Party Nomination Committee hian na thial lungleile Longklai District a MLA bial umte and party candidate turpon ruat fel ngala. ZPM Party Nomination Committee Secretary in Hemizung Sanga Shria Tirna Ti Chualan Danin Lunglei Nota V Malsom Tluanga Lunglei East a Lalrin Pui Lunglei West a Tilal Limpuya Lunglei South a Lalram Liana Papuya Thorang bialah Silal Nun Nema West Tuipui bialah Kol Nuna Longklai West a Lalnun Sema le Longklai East bialah Ding Turin Dr. Lorraine Lalpek Liana Chinza Te Anruat Tani MNF Party Advisor Lalruat Kiman Vinkhan Oithangpa Hall Kon Puya Tuirial West Block MNF Conference Samhan Puya Congress Party Mi Zathum Somruk ZPM Za Somruk Pani BJP Panga MPC Pangale Neutral Mi Za Somle Pakwa Anvain Mi Zaruk Somnga Pakhat MNF a lawmlut ni in MNF Party Thuchuaina Tarlang MNF Party Advisor Lalruat Kimachuan Zofa te rel na pakhat nuaya omchu MNF-in an nga hlil berni na soya Zofaten nam anga be kan to lai hian puzoram thanga anga leader thra mizo nam hian anei lo ti in ramin ri nei ma se namin ri anei lo sakho in tibing ten kan biak in te thlengin an hala missionary le pastor te chen na in thlengin an hal tam tak min that boka mun sang sanga om Zofa te thra na hi kan thra na nia an mit tui hi kan mit tui ani Antan kan ding tlat zeldon Lalruat Kimachuan ati namtana silai lek ngam martar tam tak omto na party ramrihum haltura silai metpuak ngam hi nam chan turin kan duap duilovang ati bok voin vekhan Tuirial Block 2 Congress in Khokunga Hall book puya political training an buat sai chu MPCC President Lalsotale MPCC Treasurer Dr. Lalmal Somaten Manpuin mithar sompanga an lawmlut nin Congress Party Thuchuaina Tarlang Vebok MPCC President Lalsota chuan sumnga nga mel tha ti in kan ram hi ram shreuma kan siam le donem ni ate ulo mai sumthil ti theina hi kan chu chat turani atia Mizorama Tuirial bial chu candidate ten poisa tam tak an sen na ni in politician tele ram mi puiten an shria ni soin chu tiang chu ani don lo Tuirial bial hi candidate te sum sen claim na biala siam kan tum ati India rama mithil chik mi ten na kumalok sabha in thlan puilo om tura Congress Party chu hne na chang tura an ngai ni soin tun naya Karnataka state in thana po Sarkar tura seat za som pathum an mamo lain seat za som thum pangala yan lak thu Lalsota chuan a soya Mizoram po ramle nam mangai tu mi thatak tak candidate an nei don ni soin party dang angin candidate a boina an nei vedon lo wangle ramle nam siam thatura pen chuak mi tam tak an nei don awangin Congress chu an sarkar le ngei don ni na soibok ani Pachunga University College Mathematics Department in abuat sai ninhi o tur National Seminar on Role of Number Theory and Graph Theory in Mathematical Science chu Vinkhan Pachunga University College Environmental Science Seminar Hall Mizoram Sarkara Human Resource Development Board Vice Chairman Dr. Elthang Moyen ahong Elthang Moy chuan tunma chuan Mizozinga Mathematics ziran tamlo thule Minol puin lau ena an entrin thu soin tunai ro chuan Mizozinga PhD degree baka MSc degree nei po anom tak nual thu soin mason ro pui takani thu asoi mathematics chu lau turani lo thu le atai male atai rei pe piang teran thiam ani thu soi seminar a hian Indian Statistical Institute Bangalore tangin Dr. Ramdin Moya le National Institute of Technology Puducherry etangin Dr. Lalrin Puyet Lauten zirtina an peya he seminar na tumber chu National Education Policy mantura Mizorama College Shrang Mathematics City 2 le zirlaite course tharatana olsamzo kan lovin buat sai theina tura buat sai ani Fast Track Special Court POCSO Act Presiding Officer P Singthangan mani fashon pong sual thin tu apu thiamlo chantirin hreom taka kumsom lungin tang turle cheng sang thum choi turin a hrema
a poisa choi tur hi a pe thei lo ani chuan thlathum dang tan bel turin ati bok he thil thleng chungchang a hian kumsang ni som pakwa ugas ni som pali khan police station a FIR thelu ni in pokso dan tlo chana thubuai zi alu ani MNF Publicity Board member Mizoram University a Associate Professor ni bok Dr. Irene Lalruat Kimin MNF sarkar hnuaya masona tam tak kan mu ti in MNF ni chu Mizoram mai ni lo ramdanga po anuam zel ni na soi voina MNF party chung in khoma he tu hi Irene Lalruat Kimi chu ana soya sumle paya direct in sarkar chorlo maila kongpui thamin pekte bu faile gas niang naramin pekte awang ringot po hian sarkar chu kan chora mi puita na phuri tham chia lasilova kan sarkarin minti sak zo zai en hian sarkar chunga lomna chang kan riat ahun le ani ati Mizoram University po India le MNF-in remna wanga kan nei ani thu soin soiselna tam takkara huaisen takin MNF sarkarin Central University ni tura adin ani thu soya Indian Institutional Framework ranking a som pathumna ani mek thule Northeast University thabera chalngam ani hial thu soin tholai te khovel thazok le mason na thlen tu MZUT kan lam rualin thinlunga MNF alang tel lo thei lo ani atibok LDF cable network lunglein voinkhan ankum somni pangatlin lomna atan thisen pekrun pui an huai hota civil hospital lunglein atula aman turin mi pa somli pathum le meichia som pathumin thisen unit somnga paruk an pe ani LDF cable network hi kumsang ko som kwa pariat jun ni som pasaria channel panga chau pechuakin theiriat lungleya bul an tran ani melriat VC le tlomngai polten khelmual an nei theina turin wantlang ram le 132 kV substation in thleng an dila melriat VC le tlomngai polte deal na hi voinkhan PNE minister Arlal Zirliana hovin PNE department ho tu ten ahmuna anen fia PNE minister Arlal Zirliana chuan melriat khotlangin 132 kV substation a thok tu te chenna quarters sakna atana raman lo pek to thu soin lom thu a soinon lea tuna ram in thleng an dil na po sarkarin angai poimo le thu soin cabinet in a pompui angai awangin thei top an lo chua tur thu le a hlotlin ngei be sei thu khotlang roi tu te chu ashril ani BJP Mizoram State Vice President R Vanram chuangan Mizorama party thren khat thil thleng thei tak tak tur ni lo thlai thar leina tur budgeta kan da don ti anom ni asoin hei hi mipui bum na mai ani ati voina BJP in Upper Republican Party pisa mipui runa karthar in hlanna hunan mana he thui BJP Mizoram State Vice President chuan asoya BJP chuan phua chop ngai lovin Farmers Producers Organization FPO kaltlangin Mizorama lo nei tu te thlai thar leina turte shal na turle da thana tur thlengin an nei ni na soi BJP Mizoram State Vice President chuan Mizorama Development athlen huna Christian na point tunain ma song zok nge yarinom thu soin Mizorama Development athlen awanga Christian na daltur angangai rongbol tu anom ni na soya poyati thu asoi pasor le rongbol tu dangte point pulpit atangin BJP beina le politics sungsang an soi fo ni in BJP Mizoram State Vice President chuan asoya sarkar na chel apiang na tak takin an soi sel fo ni asoin pasor le rongbol tu dangten pathianin ako angin rongbol na an kalpuyem an hnan thok thato tokem tharau bo pathian hena an hruayem tharau bo engza chiange an man ti chu mipui thinlunga zo na omani ti in ram development thlen na tura ram rongbol tura in pe politician te ko shana rongbol tura pathian ta na in pe te hian keimani ti tur theu kan hlenem kan ram chiat chana hian midang pu tur zong lovin keimani kan poimo ani atibok